Assalamu alaikum. Ana bugün Kuday buyursa 30 noyabr 2021 yıl. Biz saracağız. Önüne gelip Kuday buyursa bunu topozlardı sanak kılıp bunun kışkı soğuğuna mal düşüp keteyim dep geldik. Topozlarda aydap geldi. Ertemden saat 9:30. Enekin sarvasının topozları. Buna gamalalek. Etleri de sonun. Bunday buyursa. Havarayı da жақсы bir. Buna bizden jayı tushunday. Kış gelip peskeye qar tushib, al эми ар жак болсо күнгөй, мына күнгөйгө жазда көчөт тиякта болсо мына койлор жайтка чыкты азыр. Ора! 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 Tutmuş malda. Koldan toyup sırabaydı. Жайық кысым муздакка качат. Кыш кысым болсо кар тээп өзлөрүнө тойттобот. Мына мындай опоздар этти. Ора! Айда, айда! Ора! At buak basıp. Büt buak basıp su. Minus 30 oldu. Haydi. Tamam alaklar bıyık.